Kuhlile masatla mahlelo nangumsakato etithombe yeSwatini TV emkulanda indzaba telisuku noma-ke tensimbi yesikhombisa lamelibito inginothile sithole nganyena namaxabiso wakangamulu ngolumhle singakanzi nato asikuphe nati lethamba imbili lomuhla. Silo samhlaba sisingethwe inkosikazi Makelangangaza sesichubekele edolobheni eBusan eSouth Korea. Liphila mvunankulu imphunga athulisile dladla selimemetele bantfwana labatawufundziswa emakhono lahlukene ukuthi bakhone ukuphilisa. Indvuna yetiko lemisebenti emikhulu imphunga sikhulu Ndlalihlaza Ndwandwe ithi bantfu abasebenzise emathulusi ahulumende kwenta imisebenti labathunywe yona kute intuthuko itofika etindzaweni letifanele. Temidlalo masata mahle namuhla sitilethela ngophathiza Msibi sikuvusele Ndlondlo. Asivusele nathi lesivusele nako yembukele ekhaya. Kanti labangakasi nje kudo temidlalo kanti umphathi ke wenhlangano yema-Olympics uthi ke tinkeje intakulele tisachubeka nakusamehlandla yokuthi tihambe tingenele imidlalo yema-Olympics letawudlala khona eFrance kulona mnyaka sitawufake abantu ingatuleto nothile ngaso sikhathi sato temidlalo. Kepha-ke nothile ngingakaphumi nje kubikela umbukelo ukuthi kunyalo elikhethelwe lesive esihlango liyadlala e-Angola lapho khona umdlalo sayekhefini i-Angola ihamba embili ngegolini ecansini. Sibonga khona lolu ngolumhla singene kudoti indzaba ngalokugcwele. Luhambo lwesilo semhlaba selichubekele edolobheni eBusan eSouth Korea. Ingonyama yemaswati ifike kule dolobha isingethwe inkosikazi Makelangangaza. Ingonyama ifike edolobheni eBusan eVenhill South Korea isingethwe inkosikazi Makelangangaza. Silo semhlaba solo sichubeka nalo luhambo lwaso lwaseVenhill South Korea. iBusan idolobha lesibili lelikhulu nalihamba embili elihlangothini lwetebhizinisi eKorea. Idolobha leli alihambi embili nje kuphela kuthengiselana netebhizinisi liphinde futhi libe nemlando njengoba ngesikhathi itembe eKorea bekungilapho bobabe bomake nebamfana bebabalekela khona kuyawucala impilo kabusha. Imbube emhlaba kulolu hambo solo isingethwe ngumvanenkosi iNgangabane, umvanenkosi Elizabeth, Shifu Msundvuka, induna yetangaphandle nakubambisana lamanye emave Pholile Shakhantu. Etindzabeni kubika Pholile Maziyana Thabiso Dlamini eSouth Korea. Egameni lengonyama indlovukazi Mhlekazi kanye nesive semaswati imvunankulu welive leSwatini umhlonishwa Wasa Dlamini uhalalisela umlingani wakhe Narendra Modi ngekubekwa esihlalweni samvunankulu eVenhill Republic of India. Mvunankulu uthi uyethemba ukuthi lamave lamabili atawuchubeka abambisane futhi asebentisane nasetinhlanganweni nalamanye emave. Liphila mvunankulu imphunga athulisile dladla lithi uhulumende utawuchubeka nekusita kanye nekwesekela abantfwana lesebasele bodwa emakhaya kulandzela kuhamba kwabatali emhlabeni. Liphila mvunankulu belikhuluma ngesikhathi limemetela abantfwana labatawufundziswa emakhono latsite ngenhloso yokuthi bakhone ukutiphilisa. Lehhovisi leliphila mvunankulu laniketwa imali lesigidi nengcenye esemalangeni 1.7 million emalangeni kuthi linakekele abantfwana lesebasele bodwa emakhaya kulandzela kuhamba kwabatali babo emhlabeni. Lehhovisi leliphila mvunankulu aligcini ngeke kubakhela etindlu tekuhlala labantfwana kepha-ke selihambe umgamu lobanti kusi libahlomise ngamakhono ukuthi batawukhona kucala emabhizinisi ekutiphilisa. Ezingihamba ngiyabakhanzela abantwana lesebahlele emakhaya impilo lukhuni bagcine seba vulnerable sebayuzeka because bafuna kuphila. Sithi ke no to that. Umfana akatimele and uma ede i-support system kulukhuni ukukhula wethu ekhaya kude umdali
So we're their support system. Kule mali ke uhulumende lasinike yona sitawufensa emakhaya labantwana that are child-headed. And then ke na lenye i-program ye-youth lebaqale i-farming. Sitawuphinde sibafakele nemathange emanti. Bese bayendile homework yabo labantwana beba-check-a ukuthi bangathanza ini. Sitabathengela timbuti 3, 2 leti ngisikadingile endvuna. Indigenous chickens, nalapho kufanele ukuthi bafunze batawungena ku-course betabafundzisa. Labantwana bathi impilo yabo seyitawuguquka njengoba liphindela Ndunankulu selibesikhukukade labafukamela. Ngithanda kubonga kuma-ke DPM ngalasendele kona siba mfana labafelwa abatali. Ngingumfana lothanza i-catering bengikwenda kancane kepha kuthi ngize ngifoleni ukhonile kungibhadalela ngiyofundzela i-catering. Nami ngidaba ne-restaurant ngicashela amanye eMaswati lafana nami ngobe nami angicali kwavele kwabalula. Ngiyabonga kakhulu lesito lesikazivedele lona kakhulu empilweni impilo yami nami ngiyathemba ukuthi inyalo seyitawushintsha emaphupho ami sekatawufezeka wonke benginawo. Ngiyathanza kakhulu kuchina into lengitimisela kakhulu kiwo lo msebenzi wechina. Balinganiselwa etinkulungwaneni letisikhombisa abantwana lesebasala bodwa emakhaya ngekuhamba kwebatali emhlabeni. Kanti-ke lihhovisi leliphindela Ndunankulu lithi uhulumende utawuchubeka nekubasita nekubasekela labantwana ngayo yonke indlela. Umbiko uhlanganiswe nguLinkedIn Gule nginaleNhle Dlamini sehhovisini leliphindela Ndunankulu eMbabane. Indvuna yelitiko letemcebo phansi nemandla umfanenkhosi lonkhokhela seyethule ukucala kwemsebenzi yokugubha emanti latawuzuza sive lesingetulu kwa 46,000 lesi sive semave lamabili lekulive leSwatini kanye nelive leMozambique. Indvuna bekaze kanye nendvuna yetemcebo phansi nemandla yelive leMozambique umhlonishwa Carlos Mosquita ngesikhathi lamanti noma-ke kanti lamanti atawusebentwa yinkampani yaWater Eveni. Seyibuya kuyawuthula umsebenzi wemanti yeveni leMozambique indvuna yelitiko letemcebo waphansi nemandla umhlonishwa umntwanenkosi lonkhokhela ihamba kanye nendvuna yelitiko letemcebo waphansi nemandla yelive leMozambique umhlonishwa Carlos Mosquita bethule kucala kwemsebenzi wemanti lotawuzuza sive sakalomahasha lesilinganiselwa ngetulu kwa 23,000. Indvuna umntwanenkosi lonkhokhela ibeke kanjena. Sithunywe ngeMaswati akhuluma esibayeni sithunywe nguhulumende anikwe emandla yimbube emhlaba esibayeni kwathi akosentshetwa ngeligama lankwe. Lokusho ukuthi ke lapha ke nasilapha nyamhla site ngeligama lankwe. Emanti ke bekunene sekushito ukuthi impilo silethe impilo la sesitawunathe emanti aphuma embombini kude kuwapheka kude kuwathini wabuka khandela iditsi atabahlobile. Nangiyamaka mashwama lapha ngithembisile wathi hawu emanti lapha kude maJames ngisho linye utalphona kusho ukuthi impilo ke leyo nabo cholera kutababele. Umphathi wenkampani yemanti yeVeni Jabulile Mashwama uchaze kabanti ngekuthi emanti atawususwa kuphi ahanjiswe kanjani ate ayawufika kalomahasha kanye naseMozambique. Utawusuka le ku-treatment plant yethu lesesimunye kube namapipe lamaningi lahambako aze atawufika ahambe akwakhiwa ema-reservoir la endleleni aze atawufika lapha kalomahasha. Tasike kuba ne-reservoir lenye leyakhiwako ngale eveni labomakhelwane. Lamanti atrithwa lapha eSwatini aprovide lusito kumaSwati kanye nema-Mozambicans. Sidrowa-ke from i-raw water from Embuluzi lapho khona bese siyatreatha khona. Sisite ngetimali sisite ngalamave lamabili. Live laseSwatini lifakile live laseMozambique lafaka
aphinze lamave lamabili ahamba ayoconcotha kubo African kubo Development Bank of South Africa lapho khona sitfole khona kubolekwa imali letitsite kanye nelive laseJalimane lelitsite liyasinika imali letsite ukuthi sikhone kwenda lo msebenzi lokhombisa ukuthi we can do transboundary work together as nations. Lilunga lePhalamende lenkundla yakalomahasha umhlonishwa Zanele Mashaba lithi eMandi ayindlala kule nkundla. Sijabule kakhulu njoba sowuvile nje kwekuthi ngeMandi le project lena inabo 20 years solo ibhekiwe. So sijabulele kakhulu lo mshado lamhla kokuthi ugcine kuthiwa Swaziland na Mozambique siyahlangana sitosherisha laMandi. Kithi kusho emathuba lamahle especially ngala ngaseTekuliment because bantu bakalomasha bakuthanza kulima but inkinga lenkulu kade kubekude eMandi. Kuye kukhulunywe ngekuthi likhaya alibe nabo backyard garden but how do you do that without water? EmaSwati latawuzuza kulaMandi angetulu kwa 23,000 kanti lo msebenzi weMandi kubheke ukuthi uthathe itinyanga letilishumi nesiphohlongo kude lesive sicale kudla iMandi lahlobile. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwa kalomahasha. Litiko letasekhaya lisebentela ekutheni lisebenzise tebuchwephesha lisaletha lusito esiveni kude lilwe neganga losekukhona kulelitiko nekucinisa tekuphepha. Litiko letasekhaya lihlangene nemakomiti labuke kusebenta kwalo etindlini totimbili tePhalamende ngalesihlanu ehotela lasesibane sami ezulwini. Ikhuluma kulo mhlangano sikole nemakomiti labuke kusebenta kwelitiko letesekhaya etindlini totimbili induna yelitiko letesekhaya umhlonishwa Mntwana Nkosi Lindiwe ithi sekunenge lesabakwendile kwaphumelela balitiko kufaka ekhatsi kuvulwa kwa 24 hours kweleheke lase-Oshuk kuchuba kubhalisa kwetifiketi tesive ngaphansi kwehlelo lwe-mopping exercise lolusachubeka nalokunye. Induna ithi umthetho losakhankanya wetekuphuma nekungena lemthetho wetelubhaliso bakhonile kukusebenta. Kune project efuna kuyenda sitiko yekudigitize letiko la Home Affairs. Yilo lenkulu leyo lebhekene netiko la Home Affairs lefanele ukuthi igcine yendekile. Lefanele ukuthi sigcine siyibona iphumele baleni. Siyacela ke ukuthi nesibambise nalapho malunga lahloniphekile le digitization ya Home Affairs itosita live in terms of security. Kuthi kube betelo forja letinto tethuka malula bebete lophatha lothatha itinto tethuka malula nasesigitizile sitawatwe ukuthi nasibona uma basaphethe amaphepha ethu nangabe uwathole ngalokungasiko sitawukhona ukuthi sibuke ukuthi ingabe uniketwe ngibani. Mengameli wendlu yetimpunga Impunga Lindiwe Dlamini uthi lelitiko liyinhlitiyo yelive. Ngikhanzeke ukuthi litiko leligcina kusekelwa kakhulu kuze kuthi letinto letimcwa kangaka lamagugu elive lelifa lelive lokusivesalo ugqineke kahle. Lesikubonile ke Mntwana Nkosi sikhanze ukuthi sekukhona la sebangibona abantu bangakusita kaHome Affairs babe bangasibo balakhaya simangale kakhulu. Lokusho nje Nkosi siyabonga kakhulu na ukhuluma ngedigitalization lokuthi into takho tikhulumisane siyakusekela lokho kakhulu. Nekuthi ke litiko la Home Affairs lisa digitalizer lisenda konke lokho siyathemba ukuthi kukhona lokutawusita kakhulu sisive seMaswati lokuthi kube nemadelezi. Tisebenti telitiko letasekhaya ticele ukuthi tisebente ngekuthembeka tingacansukeli sive tisasebenta. Kuveleke nekuthi kusete umthetho longamele kusebenta kwetinhlangano letingekho ngaphansi kwahulumende ema-NGOs kanjalo ke nekushushumbiswa kwetimali i-money laundering ngomkhuba lesewanzile lekuthiwe awusebentwe kanjalo ke nekuba nemthetho longamele emasondlo kungabi nemasondlo ladukisa sive. Etindzabeni teSwatini TV kubika Giyani Msibi ngina Nompumelelo Khumalo sisezulwini. Indvuna yemisebenzi lemikhulu nekuthutha emphunga sikhulu Ndlalihlaza Ndwandwe ithi uhulumende utimisele kuthuthukisa live. Imvuna ithi kepha uma kutawuba khona bantfu labatawusebenzisa emathulusi ahulumende kwenta imisebenzi yabo bangendi lokhu labathunywe kona lokhu kutawubambelela lentuthuko igcine ingakefiki nakuletinye tindzawo. Indvuna yokusho lokhu nayivakashele kuMahlangatsha kuyohlola simo semgwaco lolungiswako. Indvuna icale yabuka umgwaco wasesigcineni yewelela eNgcoseni solo ihamba ibuka lomsebenzi wekwakhiwa kwalomgwaco waseMahlangatsha. Indvuna yemisebenzi lemikhulu nekuthutha Impunga sikhulu Ndlalihlaza Ndwandwe ithi
bese tiningi letindvonga kulomgwaco. Bekhona ke taba letendiwe umuntu lebekathi akakubuke ngemehlo ukuthi kungiko yini singakuncoma yini nakuletinye tindzawo ukuthi kuchubeke kwendiwe khona nembala nje nawukhuphuka ngale kubosigcineni khona letindzawo ukhanza ukuthi sitenyukela kakhulu kunekushelele kufakwe bokhongolo ukuthi kwadi ukuthi kweweleke seke kuletinye tindzawo sekuthelwa umgubane kuyangcincwa igravel ukuthi kuhambeka kuletindzawo ke letendiwe lokho uyabona ukuthi cha kuyahambeka impela kukahle lekulikhambi lelingasilo lelikhonsile kakhulu ngoba likhambi lelikhonsile vele ngilokuthi kube litiyela. Njinela lomkhulu wemigwaco etiko letekuthutsa Vincent Dlamini uthi kutawudzingeka imali lengalinganiselwa ku-40 million wemalangeni kuwucetshisela wonke lomgwaco. Kulolo sekusele leticukulete lesetisele ngoba ngumgwaco ku-regravela kuphindze futhi kukhona lowo lekhona lelitsingekako mawusuka lana ubheka ngala ngasefakutho. Sicabanga sinasibuka sibona ngathi sidinga imali enga-40 million. Lilunga lephalamende lenkundla yakumahlangatsha umhlonishwa Mgucisi Dlamini lithi nabo bayinkundla batawudlala indima yabo bambambise uhulumende. Inkundla siyathembisa ukuthi sitawufaka ligalelo lelikhulu kulelo hlangothi lelo la khona baye bathi idlala iboshelwe khona kepha-ke nyalwa isakhomba ukudlala iboshelwe khona zeyithatha konke lokusenta singumango noma naye uhulumende lokumenda kusale kumendela phasi kulomfutho la ufakako. Lesive seMaswati sasemahlangatsha sona sithi sesiphile ngaphansi kwalesimo semgwaco lomubi sikhathi lesitse kakhulu. Ngika emgwaco andikude namabhasi bhuti. Ngihlupheko nje la umgwaco mubi asathi namabhasi ukuthi singawathola kanjani. Magebevu siyayenza emahlabathi alifaka emahlabathi emagebevu ngomela ngetulu mina ibhoso sinalo. Lokulungiswa kwemigwaco kuyindlela yahulumende yekuletha intuthuko lapha eveni. Etindzabeni ngingiphokuhle Dlamini ngibika ngisemahlangatsha. Indvuna yelitiko letemafa umhlonisha noBrekenberg ithi uhulumende usakubuka kwakha umtsetfo lotawugunyata ukusungulwa kwelibandla lelihlola tindzaba letahlukene evelela tiwange le-Royal Commission. Imvuna beyikhuluma ephalamende ngesikhathi iphendvula umbuto wendlu. Igcina isachubeka nehlelo lelisuku indlu yabayisikhulu umcondzisi wetinkulumo ephalamende Jabulani Mabuza ucele indvuna yetemafa umhlonishwa neBrekenberg ukuthi anikete timphendvulo endlini ngembuto welilunga lephalamende lenkundla kalobamba lomdzala Mawik Khumalo lothi indvuna inako yinemcondweni kwakha umtsetfo ulethe endlini lotawugunyata kusungulwa kwelibandla letawubuka likhulumise licatulule futhi tindzaba letahlukene eveni lelatiwa ngele-Royal Commission lelisungulwa iNgwenyama. The functions of the Commission, reporting, the term of office, and the allowances. It is true that previously the Commission was appointed ad hoc. However, a decision has been taken to have the Commission in office on a continuous basis. The appointment will be done by the King's Office and not the Ministry of Finance, and the Ministry will take into consideration piloting of a bill that seeks to legally establish the Commission after consultation with relevant structures on how this can be implemented. So we'll be going ahead with looking at a bill, Honourable Speaker, but that the House can understand there is now a legal notice which actually does put them in as a permanent feature, which is, I think, a good interim measure until we come with something in the meantime. So that's how we've handled this for the time being, Honourable Speaker. Libandla le-Royal Commission liyaye lisungulwe kumavela nebuholi bebukhosi kanzi likhuluma licatulule tindzaba letifaka ekhatsi kusebenta kwahulumende netemnotfo. Leli bandla likhona-ke emaveni lafaka ekhatsi live leNgilandi, Norway ne-Australia kulamanye emave. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkaliswe Khoza ngasikhumbuzo Dlamini ephalamende. Indvuna yelitiko letemceba phansi nemandla umhlonishwa womfanenkhosi lonkhokhela ithi uhulumende usebenzisana nabochwephesha kwenta licwaningo emayini ye-asbestos eBulembu ukuqinisekisa ukuthi lokumele kulahlwa ngendlela lengeke ifake isive engotini. Imvuna beyikhuluma ngesikhathi iphendvula umbuto wendlu yabayisikhulu. Indvuna yetiko letemcebo waphansi nemandla umhlonishwa womfanenkhosi lonkhokhela ngesikhathi indlu yabayisikhulu ichubeka nemsebenzi wendlu welisuku
inikete timphendvulo endlini ngembuto welunga lephalamende lenkundla kaLamgabhi Sicelo Jele lothi indvuna iseyibikele lendlu lehloniphekile ukuthi hulumende wentana ekuqinisekisa ukuthi kungcola kwemayini ye-asbestos eBulembu kulahleka kahle nekuthi ancephetelwa onke yini emaswati bekasebenta kule mayini. Hulumende lakwendile unebantu nje labakhona nyalo lebabuka lokuthi kepha indlela ekokuthi kuze kuhlobe kahle kungentwa njani. Kune study ke lesikhona vele lesiprofessional lesibuka lokho ngobe iasbestos ayisiyo into lehamba malula nje ke. Kuhlangene ke ne-University of Johannesburg umcondzisi wetenkulumo kwekuthi basilekelele kulolu hlangothi. I-report ke ibhekekile ukuthi bekhona na-2025 lapho kubonakala khona ukuthi kutabe kubukwa lokuthi kuhamba kanjani. Otherwise kunenkampani lebeyikhona umcondzisi wetenkulumo lebeyinikwe lo msebenzi kwethenjwa ke ukuthi ke nayo itawufaka imali kubuka lokuthi ingabe kuze lo msebenzi ube kahle ungangcolisi bantu kunjani beyine interest ke na kule mineral. Emalunga besabhekisa imibuto endvuneni. Nga 2025 ingabe is he aware yini ukuthi lama dams noma ke le waste ingoti kangakanani uma ingake nje impunjuke ingene mhlambe kule mifula yethu. I-concern yami isekuthenini le report iseyithethela ici iyevakala. Laba lasebahamba emhlabeni batawuconsider yini? Indvuna yetemcebo waphansi nemandla iphindze yaniketa timphendvulo endlini. Le study lesentiwa kunyalo tisasisita ngalokuphelele. Ngako ke bengicela ukuthi manje njoba siyasho ukuthi 2025 tabe seyikhona report kutabe sebonakala ukuthi iyeda ke lapha endlini kusho ukuthi kuhamba kanjani. Umthetho wakhona wena kunene lobhaliwe ukuthi kutakwendwa njani nase kuhambe lelunga lelo. Indvuna ke iphindze yavetela indlu ukuthi lelitiko lisebenta nelitiko letisebenti nenhlala kahle yato kuncephetela onke emaswati bekasebenta kule mayini. Etindzabeni yeSwatini TV kubika Samkelisiwe Khoza kunasikhumbuzo Dlamini ePhalamende. Likomiti lelibuye kusebenta kwetimali tembuso ePhalamende ePublic Accounts Committee selikumisile kusebenta kwalo lokhu kuvetwe ngusihlalo walelikomiti Madala Mhlanga emhlanganweni nebetindzaba lesihlanu lovetile ukuthi lelikomiti lisayofuna teluleko endlini njengoba lelikomiti lisebenta ngemibiko yemcwaningi mabhuku kahulumende. Yabonakala ukuthi nankulu ulisole kakhulu le office. Sikukhanza ke ukuthi silikomiti umsebenzi wethu ete wasebenzeka kahle akubonakala ukuthi nankulu unetinsolo zide le office. Sineke bahlonishwa sathunywa yindlu ukuthi sisebenze nalo le office la Auditor General. Utawona umsebenzi wethu kwelikhuni ukukhulumisa ibona bomabhalane labakhulu belitiko lekungona baphendula ePhalamende ngoba umsebenzi wethu njengokuniketwa amandla umthetho sisekelo 209 uthi vele asibabuke bese sithola ukuthi siphuma njani lapho kungahambi kahle khona. Mase ukuba ke vele umuntu nyalo batasibacela ukuthi inzabadabo so dipronounce noma so dikhulumile nabo ukuthi awu lama report lesiwakhulumisa awasiyo la ngikubuka kwakhe la cwangeke kahle. Setawuna belikhulu ukuthi sikhone ukukhuluma sibakhulumise bese sitakwenda nyalo sitawumisa konke uhlala lebese sesahlalisa lamatiko atophendula kuleli komiti sesiyawuthola teluleko endlini lenayo inelunga lelingcwele temthetho ukuthi lokhu kusenaleli lifu leli langetulu kwaleli office senda njani siyachubeka noma vele
baqale batenedise ukuthi awu lelo lifu lelikhona kumbe alikho kumbe vele likhona sesitawumela yona indlu lekungena yasikhetha ukuthi sitobuka lo msebenzi lomgcwala kangaka welifa. Njengoba bekubheke ukuthi kuvele litiko letempilo ngaphambi kwelikomiti elibukesebenza kwetimali tembuso ePhalamende ngalesihlanu, sihlalo waleli komiti Madala Mhlanga wendlulise kucolisa itiko wetfula ukuthi umsebenzi bohlelo lelisuku la ngalesihlanu angeke usaqhubeka. Usajecolisa lokhulu. You've taken your time to prepare for this sitting. Sasa nesikhathi kusuka lena nto lapha nidophendula nge-PAC. But we strongly feel with some PAC is greatly compromised. As we speak, there's a cloud hanging over AG. Nami nje esahlalela eceleni kwami akusukela emehlweni ukuthi AG ngazi ukuthi unedinkinga nawo office. So as a committee side manje kuchubeka. Leli komiti livetile endlini ukuthi lihovisi lamabhalane waleli komiti lawuphinze libhale latise ematiko ahulumende ngelihlelo lokudzingidza kusebenza kwetimali tahulumende. Etindzabeni eSwatini TV kubika Samkaliswe Khoza sePhalamende. Kulandzela lo mhlangano nebetindzaba nelikomiti lelibuke kusebenza kwetimali tembuso ePhalamende, umhlonishwa Mvunankhulu Russell Dlamini uthi kude lokunye langakusho ngalendzaba kepha utayikhulumisa ePhalamende uma kudzingeka ukuthi ayikhulumise. Losabambe kuba ngumphathi wemaphoyisa Lydia Dlamini sewucele emaphoyisa latinhlambi ukuthi asebente ngekubambisana wawadumisa nangebuchawe labukhombisako asenda umsebenzi wawo. Dlamini bekakhuluma nakavala umhlangano sikolo wemaphoyisa latinhlambi lebobanjelwe eMalkens ngalesithathu lapho bekamelelwe khona lisekela lemphathi wemaphoyisa Dibonsile Mtsiniso. Lo mhlangano sikolo bewube kungeda lwati kumaphoyisa latinhlambi asenda umsebenzi wawo bawungenelwe namaphoyisa latinhlambi lamasha nalawo ke bewangeta lwati ekubeni ngito tinhlambi. Losabambe kuba ngumphathi wemaphoyisa Lydia Dlamini lobekamelelwe lisekela lemphathi wemaphoyisa Dibonisile Mtsiniso udumisele tinhlambi ngekuba machawe nangekukhombisa lutsandvo ngekungeda lwati baticeceshe ngako kuba tinhlambi basasita sive khona-ke emandini lesinyeke lesithuke sathola tingoti khona-ke emandini. Sibonge nalabo mhlambe labasibambisile lusenda lokuthi siphumelele ukutraina tinhlambi indzawo yasema-Pens Club lapho khona betrainelwa khona. Siyabonga kakhulu kube kwanikati belikhaya labesihleti khona. Ama-officers onke in the country siyafisa ukuthi kube bantu labakwatile nabo tinhlambi. Kodwa kuya ngekuphiwa nangekufundiswa. Usemgomeni wakhe National Commissioner ukuthi ekuqhubekeni kwesikhathi ngalinye iphoyisa ibe nayo indlela yokuthi imali liyawa-understand. Lo khulumelele bebafunza kube ngusamukeliso sukati locela ukuthi tingagcini letifundo kodwa-ke tichubeke nangalokutako ngoba kunengi labakufunzile. Make it a point that we grasp everything in this excruciating cause. We are today graduating on this informative, exciting yet daring course. We can boastfully declare that we are now well capacitated with skin diving skills and ready to catch the bull by its horns. Lo mhlangano sikolo-ke uthethe emaviki lasithupha. Etindzabeni kubika Giyani Msibi kanti ithombe tibuye emaphoyiseni elihlangothini lwetekuchumana. Sewuhambile emhlabeni umfundisi Zakhele Ezra Malaza. Imibiko yekushona kwaMalaza evele ekseni yetinkundleni tekuchumana. Le mibiko seyivunywe nalibandla lakhe ngembiko lokhishwe ngumfundisi Mzwandile Makagula. Leli bandla lithi litawubika ukuthi emalungiselelo lamanye lalandzela kushona kwakhe atawuvela. Leli bandla libese lililela tihloboni bangani bemfundisi Malaza. Malaza bekadume kakhulu ngeshumayelo yakhe le yasabalala etinkundleni tekuchumana le buta bantfu ukuthi sebangena etindlini nje bashade nini.
Kwenaba kulombiko lesiphuma kuwo sesineBishop Robert Kasaro Longbabe enkosini wemfundisi Zakhele Malaza lotasitshela kafishane ngaye wangcamane. Bishop sikwamukele etindzabeni siphindze sinicestele kakhulu ngalokulese kunivelele nilibandla. Engabe nje libandla lonke la Kristu lifake ingubo emlonyeni ngekuhamba kwempostoli Malaza njengemuntu lophile naye cishe impilo yakhe yonke. Sichazele ngempilo yakhe enkosini kude kufike isikhathi lapho khona umdali amthatha khona. Siyabonga Sithole, siyabonga nathi ukuqala nibuhlungu kakhulu njengobaba wakhe kamoya, and maybe first and foremost angilibele umndeni wakamalaza, umndeni wakamdluli and the entire body of Christ nokulahlekelwa umfundisi Malaza. Njengoshido nje umfundisi Malaza nahlangana naye at a very early age of his life. Asanda kuqeda i-high school, that is in the early 90s. Ufika kimi Malaza uthi hey, ngiyakuthanda mfundisi, ngicela ungikhulise enkosini. And after that saqala lempilo, the journey started together with him. And asaqhubeka because it was fresh from high school, wangena university, wakanza ukuthi Lubito yamgcinzetela, wathi hey, ngigcinzelwe Lubito mina ngifuna ukuyofundisa iBhayibheli. So ngikubeqa hamba ubike ekhaya, cala kubabe. And the father came to me and said, hey, mfundisi Kasaro ngicela ukuthi umkhulisele lo mntwana nangu uthi ubitiwe. Angi-understand ukuthi kuthini, but ngiyambona indlela akholwa ngayo ukuthi uNkulunkulu umbitile. Ngiyakunika lo mfana mkhulise. That time iJC bebandla encane kakhulu. Sazama nathi ubeka here and there, sakuthola imali encane nazi mfana wami hamba esikoleni. Wahamba eCape Town uyofundisa iBhayibheli. Wafundisa eCape Town for 3 years. Wabuya. Masabuyile lapho uze hey, ngifuna ukubuyela ngiyofundisa i-leadership. Waphindza wabuyela ufundza leadership, i-masters in leadership. Mabuya ngalapho sika baba sengiredi kusebenza nyalo. Saqala kusebenza. What I discovered about him, very loyal, very submissive, very respectful. Abantu bantu abadzala ahlonipha. Ngimthuma umsebenzi lapha ngalapha alalela. And bekahlala ekhaya, eating from my plate, eating from my pot. Batali bakhe bathi hey, siyakunika namfana wamkhulisa. So he moved from ekhaya kuKeboyane waqala nami time ngihlala kaHelemis. Qala naye Malaza, and every time asendlini you'd always be praying, reading the Bible. Athi kimi nivothi nemthwalo manje ngathi ngihambe ngimemethele ivangeli. Uma kunabantu abahluphekile esibhedlela kufiwe, you'd be number one to going there. So he became my weapon. He became my strength. Uma kukhona kwentekako ngithumela yena, and to be very loyal. Angaphikise lutho. And when umuntu omdala akhulumile, he would take that word seriously. Very, very God-fearing. I've never seen a young man who was God-fearing like him. And emva kwalokho wafika isikhathi uthi hey, right from my house uthi hey, ebaba ngifuna kushada nyalo. Khona umthulile khona lamdluli bengayo. After that, we married him, a Christian wedding, and released him to continue serving God. After getting married, he went even deeper and deeper, loving and serving God. Labantu abesondweni bafaka amalayini coming for counseling from him. He had a very unique leadership gift and highly sought after, loved by the people. And I know even the entire body of Christ, even Arangwane, they have lost a vibrant young leader who had hopes to go ahead in a dynamic way. He was an upcoming general in the faith. So about Malaza, and it's like me, he was not only a disciple staying in my house and raised by God, but the way I loved him and the way he loved me, the way we connected. And even 2 weeks ago, Upala a long letter to me through WhatsApp,
telling me of what he felt about me and about many. Hi, was no, I'm pouring out myself about how I've been impacted by you raising me up. So say, I have no doubt he's going home, he's going to heaven, though his wife, the children that he has left behind, his brothers and sisters. It's even very difficult to look at them. They were young kids. What comes to my mind again is Deuteronomy 29, verse 29. This is Bible. The secret things belong to God. Things that do not know belong to God. We have no answers. But in Ngulungulu we are and Ngulungulu GPI, where he was pastoring now. Now Sebalilela, and we pray that God will strengthen them. Amen. Kafisha nje Ncegu kulithi kameta kanganani libandla kulahlekelwa ngumholi wemtimba waKristu jikelele. Kulamalanga maybe ngiyakhuluma nje as a president of the Conference of Churches on that same note. Siphunga kakhulu as ibandla laKristu Conference of Churches lahlekelwa abafundisi. Itolo lapha silahlekele umfundisi Mkhunda wase International Tabernacle. Few weeks thereafter lahlekelwa Dr. Lanyawo, umfundisi wase Evangelical Church. Shortly after that, lahlekelwa omunye umfundisi bekune memorial service namuhla umfundisi Mkhabelo wase Assemblies of God nyalo ngumalazi. So nje ukuthi the loss is too much on the body of Christ. And labantu abahamba abafundisi, upright men of God, people that we've been looking up to, labantu that we knew that would share livangeli and to raise a people in the nation that better citizens. But now said by Hamba. So as Conference of Churches and the body of Christ, siphunga kakhulu simthandazo nje uNkulunkulu akasiside to spare us and to comfort us. Nalamabandla lakhona nyalo those have lost their pastors sebalilela uNkulunkulu akabaqinise in this great loss that has befallen us. Sibakho Ncegu loyo ngwalimuhle benguBishop Robert Kasaro senabisa nje kabanti ngempilo yeNcegu leseyisishile emhlabeni lekunguzakhele Malaza kanti ke nebazalwane nabo tinkundla zokuxhumana bathi alehlanga ngehlanga. Sitaqhubeka naDo Tindzaba. Bosomabhizinisi labancane basenzaweni yakuMahlangatsha bakhala ngekungabambiseki kahle kuletinye tinhlangothi letingathuthukisa ibhizinisi yabo. Labo somabhizinisi bathi ngetinkinga temgwaqo nekweselakala kwemakhumbi ekuthutha sive kulukhuni kuchuba ibhizinisi kulendzawo. Labathemba ukuthi ekuhambeni kwesikhathi inkundla kanye nahulumende itawubabambisa kude eMahlangatsha athuthuke. Zinga imali mfanami sitokhona ukuqhubekela phambili. Buka nje ukuthi sithengisana. Buka futhi nala sithengisela khona ukuthi sithengisela la ngaphandle siphephetha moya. Nanga nje ama truck ayenza shona lena. Thine nje lana sithothobele lana sifuthwa kunayo lokhazana. Nalithuli. Solo sizama impilo. Singacela ukuthi basentele i-courtroom ngoba letilo tethu tiyasongonakalela la ukuthi kube nale courtroom ukuthi okay mase story shile sithengele tinfo tethu sitfake ku courtroom la eSibovu. Imali asibolekeki. Nawu nje uyaboleka. Babuka le business yakho bayiclass. Bese babona ngathi ngeke uzubabhadala. Lokunye ke lesingathanda nje ukuthi sisondeteleke kona.
kungaba kunokuthi like ithina nje la nangifuna kustock funa ngize ngigibele ngeke amanzini for thina la manzini is too far. Indvuna yenkundla yakuMahlangatsha ithi sekukhona tinhlelo tentuthuko labatisebentako letitawuletsa lushintsho kulendzawo. Silibandla lenkundla nathi sithitengwe ikakhulukati kuloluhlangothi labo bosomabhizinisi njengoba ubutile nje ukuthi bayafuna kubambiseka. Sitimisele lokuthi sibabambise labo somabhizinisi kodwa ke kuloluhlangothi lwaka RDF sesekukhulumisene nabo ukuthi asebahlangane bakhe bunhlangano kuze khona batokwazi ukuthi basitakale kuso sikhwama sengwenyama saka RDF. Lokusho ukuthi nje kwanyalo basese kuloyo mkhambathi loyo ukuthi bahlangane. Kwesibili futhi sisibonile lesikhwama kubo somabhizinisi ethemini lephelile libandla lesilandzele nje lenkundla khona bosomabhizinisi lokuthiwa bomane movers. Ungazi ukuthi Swaziland as a whole kucale ngamaHlangatsha ukuthi RDF inike bosomabhizinisi mobile money. So labo somabhizinisi labancane nje bethu nje MTN nakuhola bogogo akasedi lamaHlangatsha utohole labogogo. Lokusho ukuthi banikwa imali lenganga 300,000. Lilunga lePhalamende lalenkundla umhlonishwa Mgugcisi Dlamini nalo liqinisekisile ukuthi intuthuko itawufika kuMahlangatsha kuphela nje uma kubanjiswene. Etindzabeni ngingiphokuhle Dlamini ngikuMahlangatsha. Gogo Octavia Motha wasengqulwini wemukele indlu lengabita 80,000 malangeni enhlanganweni iBishop Nash Foundation ngalesihlanu. Umsunguli walenhlangano Bishop Nash Shongwe uthi lenhlangano itimisele kuhlangabetana netidzingo talabeswele. Kungumgomo wenhlangano iBishop Nash Foundation kuhlangabetana netidzingo talabeswele njalo njalo. Le nhlangano weseyakhele Gogo Motha wasengqulwini indlu yemakamelo lamabili kude angene lombulomdzala kwatise kuse indlu bekahlala kiyo bese ingekho nani esimeni lesikahle sekusungahlala umuntu loseyakhulile njengoba bese ingamgcoba noma nini. Gogo ke uphinze wemukela netinto tasendlini kufaka ekhatsi umbhedze nalokunye. Sispendile ke la 87,000 njengoba lapha sifake gezi sengimphethe ngiyayibona nje lendlu isedulu kakhulu vele sengalithange. Gogo Octavia Shongwe wemukele ubhonge wagangatha kuyoke inhlangano. Bengidinga kakhulu vele ngide indlu. Ngibonga kakhulu umsana bangende wona wokungakhela indlu. Ngingiphathipho bangiphetona. Ngisingulungu athunise. Amen. Indvuna yemcuba Siphamu Mamba umbongeleke lo muntu lomdzala. Kuyinjabulo enkulu kakhulu egameni lendlunkulu ukuthi lo muntu akulesimo la kuso azathola into lenjengalena ngoba naye sengumuntu kodwa uphila afana nalabanye abantu aphume ekhaya kakhe naye noma kuphatha ukuthi ngekhaya sekuyinto lenkulu kakhulu ngoba vele umuntu nemuntu lapha afika ajabule kahle noma aphumule khona kusekhaya kakhe lapha tadiva naye ukuthi ngimake waleli khaya sibonga nje kakhulu nje bangishidone ukuthi sibonga inhlakanipho leyavela kubabe lokuthi bangake fiki kungaze kufike lesikhathi sekupension abone lokuthi make nasuka la siyase sihlala phi. Njengoba Tangoma Deltulu tithi litawube lishubisa umkanja kulempela sonto lawo makhata ke akasenokungena kulombulo omdzala njengoba yena utawube aqade indlu lensha. Etindzabeni kubeka Giyani Msibi eMbabane. Kwalomuhla semukele nangumbiko wetimali.
Standard Bank. It can be. Kulethi bengaphandle kwakuleli qembu lemkhonto wesizwe evele eNingizimu Afrika lithi emalunga elicembu le-ANC sekachumene nalabakhulu kuleli qembu bafaka isicelo semhlangano lohlose kwakhiwa kwahulumende wenhlanganisela. Licembu lemkhonto wesizwe leliholwa nguloyo lokabangumengameli walela live Jacob Zuma selikhiphe statement lesiveta ukuthi licembu le-African National Congress selichumene nalabakhulu kuleli cembu ngenhloso yokuthi kubanjiswane kwakhiweni kwahulumende lomusha wenhlanganisela kulela live. Ngemuva kwelukhetho licembu le-ANC selibambe inkulumo nemacembu lasihlanu lokuyi-Economic Freedom Fighters, Democratic Alliance, Inkatha Freedom Party kanye ne-National Freedom Party kubala lambalwa. Ngekusho kwalokhulumela licembu lemkhonto wesizwe Mhlamulo Ndlela banguleli cembu batawubamba umhlangano lophuthumako ne-ANC ngenhloso yokusukumisa emasu lakhonsile ngelikusasa lalela live. Nguletibuya event leSomalia lela live selikhethwe ukuthi libe ingcenye yelibandla letekuphepha enhlanganweni yakamhlaba United Nations Security Council ngemuva kweminyaka lenge-50. Live leSomalia ke litawuba ingcenye yalelibandla kude kube ngomnyaka wa-2026. Lela live likhethwe nemave lasihlanu lokufaka ekhathi live leDenmark, Greece, Pakistan kanye nePanama, kanti atawuvala sikhala selive le-Ecuador, Switzerland, Japan, Malta kanye nelive leMozambique njengoma sikhathi sawo ehhovisi sitawuphela ngenyanga yengongono kuwo loseturu. Kuba lilunga laleli bandla sekutawunika lithuba lela live ukuthi libe nelive ekuthathweni kwetinqumo letibuke kugcina kuthula emhlabeni. Lihhovisi lakamhlabuhlangene eveni leSomalia selihalaliselele lela live ngalempumelelo. Ngakulokunye mengameli welive le-Ukraine Volodymyr Zelensky kuthe namuhla waphefumulela iphalamende yelive le-France ngemuva kwelilanga abaholi bemhlaba bagubhe iminyaka lenge-80 ngomhlaba waba nempi yesibili. Lo mengameli ubeke inkulumo yakhe kulandzela ukuthi mengameli Emmanuel Macron amemedele ukuthi ilive le-France litawuhlomisa lela live ngetindiza tempi letitinkulungwane letimbili liphindze futhi liside nangekucecesha labo labatawutishayela. Abeka inkulumo yakhe Zelensky uvete ekukhatsadeka kwakhe elivekati le-Europe lathi selide kuthula kepha selikhungethwe timbi kanye nenzondo lapha vete khona ukuthi uyethemba ukuthi umhlangano wekuthula lotawubanjelwa eveni le-Switzerland utawusukumisa emakhambi latawusita kugcina kuthula kuleli vekati. Lobikela umsakato wetithombe yeSwatini TV ngumpendulo Gumbi kanti itithombe titholakele ka-France 24 View naka-DW. Maswati lamahle letemidlalo netiletselwa yi-eBet. Sivakashele ku ebet.co.za namuhla. eBet, born to win. Sesingena kutemidlalo Masatla Mahle ngibuya naye Phathiza Msibi Ndlondlo yitanado. Siphinde sivusele umbukeli nothile sivusele emakhaya lapho khona sitawuvele singene kude temidlalo sitawuqala ngaletithi umphathi wenhlangano yemidlalo yema-Olympics kanye naleyo yema-Commonwealth Maxwell Tshele uthi tingijimi kanye nebadlali bakuleli bayachubeka nekucuthelana emidlalweni yema-2024 Olympic qualifiers etindzaweni etahlukahlukene temhlaba. Tshele uthi lokhu kwentela ukuthi lenhlangano iphute kumemetela licembu lelitawumelela live kule midlalo kodwa ke nakhambe kahle lelicembu litawumenyetelwa efikini lekucala lenyangeni letako. Imidlalo yema-Olympics yalonyaka ekubheka ukuthi icala mhla ka-26 enyangeni letako edolobheni le-Paris eveni lase-France. Sekusele emalanga lang-49 ukuthi imidlalo yema-Olympics yalonyaka litawubanjelwa eveni lase-France iqale kodwa ke livela kangwane solo lite ingijimi noma umdlali lovele utfolela ithikithi lekungenela le midlalo. Nothing has changed in terms of the dates. Kusho komphathi wenhlangano yemidlalo yama-Olympics kanye nale yama-Commonwealth kuleli uthi tingijimi kanye nebadlali bemidlalo yahlukahlukene solo bayachubeka nemidlalo yema-qualifiers etindzaweni letahlukahlukene. Lokunye lakuvetile Tshele utsite kuyabonakala ukuthi imvumo yayibe khona lechamuka kuyo inhlangano yemidlalo yema-Olympics emhlabeni ukuthi nangabe live elitsite lahlulekile kuthola amathikithi angenela lemidlalo lenhlangano bese banika imvumo noma tinombolo tsite talabo labangakhona kungenela lemidlalo ukuthi bacutselane ngaphandle kokudlala ema-qualifiers pheceleti i-universal slots.
Jele uthi nakhambe kahle live litawumemetela kule nyanga letawo. So in terms of timelines, we're probably looking at the end of the first week of July. Somewhere around there that the board is going to meet and then we'll be ready to announce the team. Noma kwanyalo sakude tingijimi noma abadlali abathola lelithikithi lekungenela lemidlalo kodwa ke phambilini inhlangano letabonakala titfola linyenti letinombolo tebadlali abangenela lemidlalo tifaka ekhatsi inhlangano emidlalo ematubane, inhlangano emidlalo yokubhukusha kanye nenhlangano emidlalo yesibhakela. Lobiyile umsakazi eSwatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanzi umbiko uhlanganiswa nguFabrice Msonera eMbabane. Ngesikhathi nyalo kembukela sesibukele to letihamba embili kutemidlalo letichamuka kulamanye amave. Leti qhamuka ngaphandle sitawucala eveni katini le-Afrika lapho khona ngaphasi kwenzebe emhlaba emidlalo wekhilikithi lecubeka eveni lasemelika kanye nase-West Indies live leNamibia likhale phasi kuScotland ngama-wickets elasihlanu. Kuncoba kweScotland kusho ukuthi sebahlete esicongweni sa-Group B kule ndzebe. Ngakulokunye ngaphasi kwemidlalo ema-World Cup qualifiers eminyaka 2026 live leGibhithe liyachubeka nekudlala kahle imidlalo ngemuva kokushaya live leBurkina Faso ekhaya ngamagoli 2-1 kanti Algeria yona ikhale phasi kuGuinea ekhaya. Live leSenegal lona lidlala ngekulingana neDR Congo ngeligoli 1-1. Eveni laseNgilane kube uthi amaqembu langaphasi kwe-English Premier League avotele ukuthi achubeke nekusebenziswa kwe-visual assistant referee liyatiwa ngokuthi VAR nakusizini letako. Phambilini kwavela ukuthi amaqembu anato tikhalo mayelana nendlela lekusetshenziswa ngayo aphindza akhala ngetinyathelo letithathwa ngibo bonompembe. Kulomhlangano bekubita ukuthi amaqembu lang-14 kulawo lang-20 avotele ukuthi isuswe kodwa-ke lang-19 avotele ukuthi ichubeke isebenziswe ngemuva kokuthi licembu le-Wolves lona livotele ukuthi ayingachubeki nekusebenziswa. Ngaphasi kwenzebe French Open imidlalo welibhola lemphebedo lomgcizelwano sofika esigabeni sema-semifinals lapho khona kubobabe Carlos Alcaraz waseveni laseSpain kubheka ukuthi atfola netulu neYannick Sinner waseveni laseTaliyane emidlalweni logadwe ngilabanyenti. Kulomnye umdlalo Alexander Zverev waseveni laseJalimane utawutfola netulu naRuud Kasper waseveni laseNorway. Lobiyile umsakazi eSwatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanti umbiko uhlanganise uFabrice Msonera titfombe titholakala ka-DW View Ina France 24. Letemidlalo benitilethelwe yi-iBet Maswati lamahle. Kuva kabandi sivakashele ku ebet.co.za namuhla. iBet, born to win. Kulesikhathi nyalo kembukele setawu bamba lapho tindzaba tethu tato temidlalo nothile sibonge. Sibonga khona Dlodlo Maswati lamahle semukele nangumbiko wesimo selitulu. Sesivele senda njalo sinyusa ivolume yedatha kuMomo safaka imbasela. Ungathola idatha lenembasela lengafika ku-50%, unyusa ivolume kuma-socials, uchathe uze wenele, ubukele emavideo bukhoma, faqata *007# noma usebenzise iMomo app uthenga idatha. Simo selitulu nilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, i-MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Simo selitulu benilethelwe baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, i-MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Stawute phetha ngolumuhle ngekukhumbuta nati lebethamba impilo lomuhla. Silo semhlaba sisingethwe inkosikazi Make Langangaza sesichubekele edolobheni Busan eSouth Korea. Iphina mvunankulu impunga Thulisile Dladla selimemetele ebantfwana labatawufundziswa emakhono lahlukene kude bakhone tiphilisa.
Indvuna yetiko lemisebenzi emikhulu imphunga sikhulu uNdlahlaza Ndwandwe ithi bantu abasebenzisa emathuluzi ahulumende kwenta imisebenzi labathunywe yona kude intuthuko itofika etindzaweni letifanele. Kanti temidlalo eMaswati lafise yogijima emidlalweni yama-Olympics asesenalo lithuba njengaloku kusakavala ukuthi bangaqualifya. Tingako Maswati lamahlele bese niphathele dona kepha nje singakaphumi phathizwe nembutho sihlangu siyadlala World Cup qualifiers engabe nje khamba njani. Enothile lengakubika nje ngayo indzaba yasesihlangu lesise Angola kumnyalo umdlalo uye ekhefini sihamba sikhala phasi nothile ngeligolini ecanzeni so umdlalo ke soluqhubeke ulapho usangakapheli noko ke songelile esigabeni sa 90 minutes lokusho ukuthi nyalo sesebeleni ba Nombembe seloku 1-0 so liyalida yona iAngola. Ungaphengula yini ukuthi kumbe utagcina phambili njani. Nothile mangena lana ngendlela bese sihlala ngayo besikhombisa ukuthi ligoli siyalifuna lokulinganisa kungenteka ngoba yini ngenteka ukuthi mangithi ngiyaphuma lamoyeni kuvakala ukuthi isihlangu silitfolile igoli laso lesibili ngathi lokulinganisa. Okay, siyabonga Ndlondo. Maswati lamahle siyitatu beka la silibandla lebetindzaba silifisela kubukela lukuhle etinhlelweni letilandzelako nisale kahle. Catch your favorite local artists, live performances, your movers and shakers, the hustlers, doing the work. Entertainment news, local and international, nothing but fresh vibes every Saturday at 6 p.m. Let's go. What are you doing on a Saturday evening? We got nothing but the best. Vibes from Goose. Okay, but vuka sikhulume. Is marriage the prize? No. Do I smash on the first date? Also, I don't have exes. I only have a current. Good afternoon. I'm Elizabeth Thatcher. I'm your new teacher. I'd like to talk about what I expect from you. I expect you to pay attention when I'm speaking. I expect you to raise your hand when you would like to speak. The school is in this saloon? It's the only place big enough to hold our children, Miss Thatcher. We had requested a mature, experienced teacher, someone who would not shrink from the challenges that Coal Valley presents. I realize I am perhaps not what you expected, but I assure you I am acquainted with the most modern teaching theories. The superintendent of schools did tell you what happened here. No, he didn't.